waishilizi wanzani wa hele dao la Tropique FM la station du soleil haruma ezibimo jana na ne haruma 54 MHz tosa na salamu do za hanyu ngarenga wo ushinzi unu rihimide Mwenyezi Mungu bomgari hansinamu wanono leo tarehe 4 ya Desemba nimjokori dunga haruma ya siti ya nyumeni ikao do rilonio makatianu tosa na salamu nimridunga wa haruma siti ya hale ikao ngarendao na huilauza heze tambu ikao ziparehaniha tosa na salamu yabori kaza kamera mbili ngari omba Mwenyezi Mungu emaleka do zendao zifunge he namna ikao do Mwenyezi Mungu rimombao ya rijimdise ne matangazo hakari mwabianu kaya zentuzrabira ngasina flash zinji za riparisa taabu ikao zojiria ezombo ikao dizondo arumi yao kabati hatadhwana kabati mbamndu mtiti hatadhwana abongeri kaza kamera mbili ngabo yinu ilio upande unu inu sitia nyumeni ngabo yinu ikao yinu de ya hale nge aminiu ngendao yekubali hambabi yabo ngari patanao ndasina ze citizen zombili hotu kufahe Mwenyezi Mungu amdenge shwaba shina mina madame Ben Swahiba alfa mzembaba wa Comor actualité habari za Comor Comor info chaîne libre de Comor Facebook FM ze city kao riwa wanadamu ikao riwa wane sajana ukaribua ya nyumeni tosa na salam do zahan ga mrengo ni mwambia ni ukaya kozi jo hujazo kasirini kozi jo utataya sojo ka dhahir ze mikro za Tropique FM gazi pepe yao hunu hotel Ritaji ya Moroni asihazi hauhusishi wari hauhadile lazima rimikenize haki za kibinadamu oskale wenu tarehe 4 ya Desemba mwezi hizi na 24 watukufu wanzani na mpartaje ya winji hususan ndani mlio haruma ya hale inu ya nyumeni kao garomba Mwenyezi Mungu idungwa mada nzima de yari hansibanu na de mada ya he emana nyasi mtukufu ahali jamali leili waziri mzamani bana Sheihani directeur wa Comor Telecom Sheidumbio ikao hashamba jana wa watwania kao nduo ya ufanya ani wa ukweli kao nduo yafanya yamba hukaya hubul watani minal iman ufukara ka upamila lazima baturi talazuzu rioniseo wa Comor izo ikao ndizo sisi reafikiri haruma ledaho la Tropique FM la station du soleil tosa na salam wazir Sheihani directeur wa heze kampuni za telecommunication baadi ya mrubuzano kiasi wahe parti serse wakati kao mimi nzambao bandu watukufu wanzani timabiani banu ngasina mezi shenda ukaya ya mtukufu hoi Sheihani waziri mzamani mtukufu excellence habaka na hubeli ya mdu mkoba Tizamba una kamani maini de la Republique ya Singani simwambiani ngasina takriban mezishenda muamini matangazo ya Daula Tropique FM la station du soleil tosa na salam ngenyao zedua za hoa Comor makbul ramba ukazedua za hoa Comor ngazijibu haukahinri wala andikanga harume daula ولا عندكوا شانغريانا نموه الدولة فخامة الرئيس العنكيد عثمان أزالي كولونيل أزالي عثماني wakubalihu kakweli ngabondongo ikao kastupatana wakubalihu kakweli ngabondongo kumruamba stop hama Sayyid Ali Sheihani na bwa Komori mtafsirie zinji na mrenge hizo ikao ndizo yeye ya mwambiani harume hutuba pandwa mwana ya idumbio shahuonesa ukayensitide namna inu shahuonesa ukansilo bahuna lazimuri waswili bwana waziri mzamani wahe mali nguoniso raa yahe he ukweli no salama wahahe hajitamka usiku jana humtolwa haruma zihazi yakaanza yende ya wanilie sheisi wa shangazija haziboko ikanziro ijo kanziro arudi hazo ni sando
bwana Said Ali Shehani ukaya wansudoba hanu aladhimu kiri waswili wansudoba hanu aladhimu kiri waswili ye komori kesubidiri waswili banu we Said Ali Shehani mwana wa Colonel Azali Asman fakhamata rais al-Aqid Uthman Azali shahafanyo watani wahae ngufanyo wa watani wahae makatindanu wayo hamba fukara kwa mila kajabali ya mkoba kanobali ya mkoba yukiri wa watani kozi jo hujazi jo kasirini kozi jo tataya sojo kadhahir ze mikro za Tropic FM gazi pepe yao asihazi hauhusi shiwari hauhadile lazima rimekenize haki za kibinadamu hauliho wanatabu watiti kaungar amini ukayode heli ya dunia Tropic FM haruma wakati mwinji mnatsuri wana mtsuri wana haukanga sina mpani emakati ndanu wayo ngarenda una hubua siti ya nyumeni ngarenda una hubua mawasiliano ya nyumeni sha wakati uja wa lazima tawasali na Mwenyezi Mungu rimikeni riombe dua rende haruma matangazo ya akaunti mza Said Ali Shehani mahakume hauna rambe mahamfukare haishe na Colonel Azali Asman emakati anu rangu 2016 waziri wa hemali Said Ali Shehani mtukufu rangu Azali hata uja 2 hata uja 3 hata uja 4 le fils de papa Lewamba Daina Omar Mgomdi directeur de cabinet wa hemu wa daula yoti nyangu bwa Komori yoti nyangu bwa Komori ngesi hwamba wakati mwinji wandujuzisa ekwelia unrabo na muamini ukaya wakati huenda hubadilia na muamini hukaya wakati huenda ndongozo hubadilia ili hindi wanu wahunde ani consensus mawasiliano ya tawabu wa Komor haruma siti ya nyumeni ya hatu haruma ya bili wa Komor watukufu hwamba hurudu yanda na renge zoe mtukufu ya hamba uka yemana leo yaonesa kangwanzo yende haruma ya kandidature ya husu guverneri hasibabu nguoni soukaya wa ushinzi wa heze hazi za hesha isiwa na mikonsi ya hesha isiwa kautimema Said Ali Shehani jabo kwa miuzamba ukaya ezi ya mijijengo ndezila wizo mko uzamba kazi tina mana akahanza yende ya seye yende yambe ukaya stop ama kazi zakiri hatolo aneku supreme haimida Mungu hakoza lejafa mola hasibabu hindi kajaka ulinda kei Komori wasulibano alana wandu wenji kwa juzisa alana yenda baha we yewe Said Ali Shehani we yokiri mreda mjore jedingoni leo Said Ali Shehani waziri nguhukumu hahukumlwa hatabiha tena hareme hakimu wa hatuka sidena mnainu wa Komori wenji na mrohe haruma ze haush zinji mkubali kama mwanadamu yeujua ukango urendo nai mwanadamu yeujua ukafanya nai mwanadamu yeujua liwamba basi yokiri watukufu wanzani mdunga wa matangazo rimambia dukangasi haruma dauzo la zombo za nyumeni na preparation za nyumeni yabora haka si haruma stabilite shaholio des interventions za hatu ikao zilijilia makatianu lazima range fungu rimoniseni heli hawa nziro ikao ivumia Said Ali Shehani na yeye ngetiyari hafanyai apel ya hema kandida wansipia ili waje wake batima wajusensi bangu kubaluka enti iroro haunge rorao hazamba Said Ali Shehani
yabortika harma complication haini mru wa siasa wa aminiu ya siasa no amini ukaya ze complication na zitolwa haukari wono makam rais mtukufu Jafar hadisina na wananya hamba mko omwendo tsindo huu omkonti tsindo huu shaharekwile harekwile hamba omwendo tsindo huu yekatwenshi nguyenshi hafanya wa watani hafanya wa ukweli wa hai haroha harume hezi amba insidina mna raishilizana dasine hezi ya Colonel Azali Asmani ya sharia tsindeshi makam rais mzamani Jamfari Hazamba hafanya sawa na Said Ali Shehan sawa na Umar Mgomri hafanye deklarasyon ya hahe ya hutuba ikawa haini manadamu haono wa udhamana haono wa ukweli shanga wando Kongo wajofanya retard ye jana na leo wi hakima bena namna hiyo shama nadamu uja rekipere wae haoni saka sikawenda nai ujende sanai zifikira zangu ngezibidu zirudie banu haukaye nti ikoza yentinge kozao hazamba Said Ali Shehan na waimrulo haku yarongoze umma haukawaimrika we mingoni mo wana wa Komoro Said Ali Shehan mingoni mo wana wa Hedambao mingoni mo wana wa Komoro mingoni mo Maluder tosa na salam harubu zana katu shamimi huonganya hasu sisi Tropic FM urongoze mheshimiwa waziri mzamani wa Hemali Directeur Shehan demisione aruma ze hazika ndizo ulonizo emakati ndanu wayo wi ngebidiwe Comor Telecom rahawe jaro swambio winike twalaka tena wakati yo kama na ukamba mushkili nam ngoiniko twalaka Comor Telecom wakati yo uke enom politique ikao jana makalima waonesa wodo wakati labda wananyuho ikangwa ukinyume nezi ya Colonel Azali Asmani gamjo ukanti banu bazima mfanyeze hazi banu bazima ikahubaki shoda honi iyo gabajo ukamba taradudu Ramba Tropic FM yode zara aiza hatu shawe mrumenza ankli we mrumenza biswara she declaration waifanya ritoso si Tropic FM na nyinyi bwa Komoro na mreside kompleksi ba waziri mzamani habana waziri mzamani haba kaulinda kaja kaulinde mahakimu watu wafanya mnainu kaja kaulinde mahakama ya juu ku supreme yafanya mnainu maana hazifanyilia wandu vaihaja harema wakati ndaunuo ya wandu sami ngenya hao ya wandu sami wandu wangadia ezaladhimu shekar kansi kaharuma za sinema za hudoamba zila nrabo wala katiba zimana wala Said Ali Shehan haonisoka haonisa zira aiza hayo no tukifu kaundu wafanyiliwa neezi nekur ne sijisewi ne mahakim ukaya barnamaji ya Tanzania uhusu kandidature ya zehele zahema guverneri katina errori katina yafanya hafanya hizo ndo wafanya sheya haitolwa maana yeye Said Ali Shehan amrudire njeze banu hamba kana hobelila mndu mkoba hamba ufukara kaupwa mila hazoni sando hamba ya mahakimu wa telefoni na banu jana Said Ali Shehan uzifanya shahabahinu kuwala wallahi wa Komoro watukufu mrangalia wa mpango wa hatu unukawa si hamba na ribo mlango rizambe bazimane le daula Tropic FM la station du soleil na mwone zajiri nyinyi daula mlio harume daula mbiazizi yawe daula inu nyinyi ma militaire nyinyi ma gendarme nyinyi ma wazir nyinyi ma directeur ukayode heli kun fa ya kun ye ujua ubadili wo Shehani
uwe directeur wa Comor Telecom, uwe shehani jana wa serse, uwe shehani leo wa serse, hambabahi toba yabozo humuhundani nabonga rinda una za saya na wandu wa saya walio karibu na Colonel Azali Asmani hukaya ngwa johamba se tro shehani kaja kaulinda zinu sheuzini uzifanyondo Mwenyezi Mungu kunufa yakun heze hikima za huwa nadamu kangabo wakati mwanadamu jwamba bali mimi bai msina ujua abonga zo uhunda wewe jeshi yabonga zo uhunda wewe gendarme yabonga zo uhunda wewe colonel yabonga zo uhunda kadha wa kadha naam kozi jo hujas jo kasirini ko jo tataya sojo kadhahir ze mikro za Tropic FM ngazi pepe yao asihazi hauhusishi wari hauhadile lazima rimikeni haki za kibinadamu usikale wenu tarehe 4 ya Desemba watukufu riwahirandi sarikaza kamera zatu zombili harumea hale ngabo zafutia ukaramba ngara la uzao zinu pia ngara la uzao wananyasi ikaonga mnungawe matangazo ngamjoko duga bano esiti inu indi ya nyumeni ikaonga ranzao haini mdukao ngujidungo bano ya partage mnipartage mniko wandu banga rodo rudia bano haruma ze siti zinu zombili shehandani ila ya jilwane mpani karsui amini raha akamono karwa heriandisa yurudi zimia yabo ngarjo pashilia na bano kamgwa benza hapara ema leader yonsipia hapara ema leader ukana mje bensinge jendao ani mrungu ani lejafamu wala mwana damu lihisi ensinge jendao hazoni saseda lishehani abinga watukufu wanzani hautsari timla tizeni wakati shaholio de hutba pando wa maana sedali shehani waziri mzamani wa hiza imani directeur wa Comor Telecom sisi zora jo huambia hansi demisio ya hao haruma ze thamana ulonizo labda wana wa Comor labda waandika huwa para makandida gamjona makensi bazima mfikirie nti holihongo aminu kaensi kitide namna yinu huzamba wawe mimi ngamuhuniko jinduo ani jumbiso la huandika wao kanti wadokana wana complex ana mratize complex amini kasedali shehani hakahuona nai leo habatide namna hiyo leo ngwabo kana jao jana na leo yokiri waiti mtume sallallahu alayhi wasallama haukai nabii watu dia tole nyungo hande hawehe leo hamba ngwanza nyongohe leo nguoni soka enti ngejendao sawa na makamu rais mzamani Janfar Ahmada ikawe makatianu ngene fierte ya hae na ukweli wa hae wakati ya kaunda ya rohe harumezi ya Colonel Azali Asmani fahamata rais Janfar makamu rais son excellence kajaziha mkini hadisi nena wananya makamu rais suwa wakubaliana hauwa kwa jamharazizia wa mharazizia shaye hamba fikri ya ndaino sawa na sedali shehani hatuwa nkantu hamba wa mwendo wa hensi tidena mnaino sedali shehani hamba ukaka honda nai ngu amini sedali shehani shaidumbio ikawo ya shamba ngusikini yo enti hasikini ya enti osoni mwema hakim la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah don robo Komori mlona mumzionao inu furaha don robo Komori mmonao kazinti zamba banu kasedali shehani hamba kanaobe lili mndu mkoba hazamba hamba ufukaraka upua mila kasinamezi shenda honda kume tizamba hiyo inate de la republique ya Singadi ndizo justifie hamba kana umkomotora ule twabahi gari mbushiri yaoni amani na usalama ya hensi gari mbushiri yaoni khairi zevoti za 2024 zireshehe jenamna sedali shehani ya hamba ewanziwa yanikiwa usukani wa ensinu ya chugulwa hanzia za demokrasia chugulwa na wanadamu ikawa ngwanzao yensi waume washe hafuraha yensi basauhe yode namna ikawa ngarjo subutiri bambieni ukaya ya mtokofu sedali shehani
hanza hamea naye makatiano mrungu ni sohama kati tengwe mbidi kajanyesa kanahunyesa shahaparoa na nyama politisia mandae roka kinyume naye waje watsanganyihe waende senti haukaima namba atia kandidatu ira shesiwa haoni sauka shesiwa kasina faida kasina hatamba faida izo mi huzamba sisi Tropique FM kaya e gouverneur ya voti wao hawaha olango ya fanyilwa salaire ya hahe ya enshi he maisha ya hahe mahamitanu ya rudi ya bakishe yani kiwa mshahara avi shaze voti za magouverneri kazi tina hatamba mradi justifia zikubaliwa sedalishe hanya mkonfirmiani jeheli nko uzamba bwa Komori haruma ezisiwa zoziraru mwalina nzwani mjue ka uwanzo ende mbio wa sheirisha magouverneri wangu wanzao salaire na mastere hibahi sheisiwa kasina tanfaida harume constitution harume sharia chinu shahemu wa daula ya shifanya 2019 kashitin roi wa marunda 0 fois 0 est égal à 0 amme joju sentinu Hamid Burhani hazoni sa kandida ukaonge haruma zehele za uraisi hama joju senti de raisi wa daula mimi gamsio bam ni equilibre emission hangu nimwambie nikanyoru mrangalio harume sitini nde siti ya nyimeni ya hatu na mwirenge mdo partage mnike mahala yonsi pia na mkubali za khutba za huanru ikao ngwari rumao leo nyinyi wa Komoro romlonda nyira mlio hunu bonze na mshukurie bazedu wa za hanyungazi kubalio ni Mwenyezi Mungu haukanga muona wala andu kamka warongoza ukangwa ende sawen sinai wandi sore regrete wareje dingoni yabona muarenge haukayode namna haukaya mmobodua ngwa mkubaliani shamtsirejete wandu hamanda wanu baentike tutahareje ngetaho mkobazima haukasedali shehani haonesa kabati mrujuishiani wa wanadamu wenji uchomba che wiwi zo kiri sujo wenshinaina mrumshe mahajana hamtwalaki sujo wenshinaina emwananya wavurana leo hamba no eno yode heli Mwenyezi Mungu hahanse namna inu abuneze fikra za sedali shehan yo sawa ikahulola mrumshe mahakume mzaya maesha urubuzana jao isiasa de namna hiyo omwendo ndaunu hamba omwendo ndo huu abohara angaria wandu ikawa kinyume na Colonel Azali Asumani ka omwendo wa hezinu si mwendo mwema msirenge ka haeshi msirenge ka kamingoni mwandu aka umtabishani shahamba uka enti ngeje dao yabona mrenge. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh.